LMC Chairman Pulal Zui Thanga chuan Lunglawn Krismasa Bazar siam dan tur chung changa LMC malak na sang le kalzel an tum dan te voin khan press conference kovina puanga Lunglawn Muala Bazar siam chu LMC Board of Councilor thurelani angin an kaltlangpui don ti asoya Health Minister kaltlangpui po in Krismasa Bazar siam chung changa LMC thu chwa du lo tamber chu trade license le hawker license nei lo anni thu soin opposition party te chu LMC in dan le shaya siam ti hlotlin pui tum lova fui per tu atangzo ka apu ani Vuena LMC BOC hall thu thar theder tu te akom na LMC Chairman Pulal Zui Thanga chuan Kumin March ni somni le pakhata LMC Board of Councilors meeting chuan kumsang hi somni panga a Krismasa Bazar siam arel thule atul anga bo zui na thok turin Task Force Committee on Krismasa Bazar siam ngal ani thu soin August ni som pakwa Krismasa Bazar Task Force Committee meeting chuan kumsang ni somni le panga a Lunglawn Mualah Krismasa Bazar siam ni se ti in arel ti asoya Krismasa Bazar hi December ni som panga atanga January ni thum chung siam ni se ti ani thu soibok LMC Chairman in Soidanin, October ni som panga Krismasa Bazar Task Force Committee took home chuan. Krismasa vuak veta mimal mun ti lau. Sarkar le vantlang mun te bazar anga chei bolam malak na kalbui lau ni se ti a. Hemi bozu yan October ni som ni le pathuma. All head of office, Lunglai district le all chairman LMC te nena notice ti chwani in. Mimal mun ti lau. Sarkar le vantlang mun te bazar anga chei bola malak na kalbui lau ni se ti thu chwa siam ni in. October ni somni le pathum ve khian Krismasa Bazar siam chungchang le application form LMC office a lei thei ani thu shatir na ti chu ani bok Pulal Zui Thanga tarlan danin December ni nga khan puzorin sanga mar executive councilor hawa meeting a Lunglai Municipal Council hwam chunga LMC phalna neya dor nei le siam ni lo te chuan December ni somle panga atanga January ni thum chungin wantlang kong sarkar office kot Mimalemo mi dor got le supermarket area in phau khap ni se ti in a rel le a he hian chop me zuar ti a huam lova December ni soma notice ti chhuanon le ni in sarkar mun le mimal mun po ni se wantlang kong nek zonga thil zor khapani a supermarket area kum twana in phau chin te po chop me bazar ti lo chu December ni som le panga atanga January ni thum chungin second hand le thom no dang phau phal ani lo thule atilui an omani chuan shem theina dan thlenga tarlan ni in Krismasa Bazar Task Force Committee meeting in Stallman cheng sang thum alauti chu asang dewa shiada ni awangin cheng sang khatle zanga a Stallman hiti hniam le ani a seat man lo peto te po cheng sang khatle zanga pekir le fekan ni LMC Chairman chuan Nimena Second Hand Zuar Association ten LMC Office 12 zola lung oilo na anlan tir tumpo in an shwai tu te chu LMC Chairman Executive Councilor le official ten remna siampui to min do kanan kilpui ti asoya hemi tum hian second hand zuar te tan ruwa man na sang siampui le ni in an bung ruwa te Krismasa Bazar siam na huna phur phei sakle anin phona tur silpolin pha sakhyal te po anin huam tho shatir an ni to soya chuti chungchuan heng an ruwa man na te hi an lapom du lo ni a an sha thu soin Krismasa Bazar mun ba sai nan hian Lunglawn Local Council le line department ten thei to pin pa an la a he Krismasa Bazar hi hlotling ngei se an du tlang hle ti asoya LMC chuan sumle pai uma he Krismasa Bazar hi siama nilova mi puite ol samjok na tur ngai tuana le lunglei khopui ma son zel na tur clear chunga herwa man na hi siam anni thu soin puzuya chuan herwa man na pom theilo le eng emo har satna lo omta hi LMC chuan poi atil le a mi puite po hem halak na hi thlop theu turin angen takme ti asoi bokani LMC Chairman Pulal Zui Thanga chuan second hand zuar tu ten Sobji Bazar panna konga in phau an dil na chu an phal sak don lo thu soin Board of Councilor in arel tu angin an khap chhun zom don ti asoya anin phau lui tlatani chuan official tenen an indor ngai to don thu le son chwa dan an ngai to ave atul don thu asoya angong tur thil tam taka oma wangin an thu su chi ani to lo ti asoi bokani Health Minister kaltlangpui po invo ina electric veng le cha Maria ZPM unit atlona athu soin LMC in Krismasa Bazar siam chungchanga LMC thu chwa du lo tamber chu trade license le hawker license nei lo anni thu soya opposition party LMC nei du tu ti khan LMC BOC thu chwa kal zongin mi pui an fui por ni asoin LMC lo pianta ka chuan dan le shrai an siama chumiti hlotlin pui tuma hne ka opposition party te afui por tu an tang ta jok chu an ti lo top tur ni in soya dan le shrai sarkarin asiam te zom chu khwale tui thani na ani thu soin opposition party te chuan lunglei ma son na tur le changkan zel na na an du chin LMC malak na chu an thlop ve ngei turani ati bokani
Pirin pui chuan LMC Lunglaya da ani don khan ZPM Southern Headquarters a President ani Ilaya ni thu soya ZPM chu Lunglaya LMC omdu lo bertu party anni thule ama ngei puin LMC adu lo ze a au chwa pui thu soin chuti Ilaya ro re lai le mitam takten an bein Lunglei maso na adu lo ti hialin an chwa ni ina soya an party in LMC nei ri lo mai ni se an ti na chan po Lunglei khopui chunga mi re thei zokin an tor dan tur an shesa ni asoin MNF sarkar chuan Lunglei chu LMC abarlui ni in asoi bok ani Zoen since 1973.